Amen, neko bol puti već lafi kergjam, care je posebno kategorija manuša kola spasime, kurtanime, kao ven ko sudnjo diveke dam do Allahi olaka ven. Pominjam ga kategorija manuša kola kao ven telal olado ko sudnjo diveke da ven lado na nete ovel. Inšallahu ta'ala, ka nastavina, ko kratko ka pomina, posebno kategorija koja isto ja ka kurtaninipe ili ka spasinipe kada ko sudnjo diveka avel. Vajtane loke amelija delija upravo kola men često pažnja džana, ten obratina pažnja, a inače pominanen stalno. Ali ki iskoristina disutno dive, ko podsjeti bajem postakni baje kjaveren ko keriba, a kala amelija ne bili ko sudnjo dive, kurtanime, spasime, kedan go Allahi kava te ova. Anguni butitano o manuš pravalen te odgodini ili te produžini o roko, o datumi, baš o iraiba o borđi. Ili pa da bud pošukar tarodova o insani te oprostini. Pa i si predaje kao Rasul salam obećini bari nagrada manuše se koja ka produžini o roko taro borđi ili pa da pobaro hajri te oprostini. Čak ko ne save predaju Rasul salam ka pominem ku poredine manuše koje od ovaka kerel ka ili ovda ka kol telalo lado ko sudnjo diveke da ver lado na ne te ovel. A gdje je nažalost na neamena kavata bijati, a gdje o manuša uzalo do vaso i silen dogovorimo vakti ko poput dromade sinipe piro hako te džalem te rodel anglalije u vakti kaj steknini. Mate kera lafitano oprostiva pogotovo ne bi. U redu, hako i tano hako, borđi tano borđi, Rasul salam na kdinja manuše siri dženaza sebe pikaj ki dunja čilo borđi. Pa je tano u redu. No međutim, kera lafitari duj to strana. Manuškova dela pozajmica, manuškova dela u džile. Fino je tano te produžini, ako džanele paleso rohali, kaj tano ki pari situacija, na neka deri ko dogovorimo makti tirini o pare, fino je tano te produžine se odova. A pa da pobaro hajri ka kerel, ako le se afi ili oprost kerja ako odova ne bi. Pa i cijamin Rasul salam pod staknini emuminen, kodeiba pozajmica u džile borđi, je kja verese. Pod staknini amen, šuže predaja, ko te karasar sam kavakeri, svakojeg dive, taro dive keda de insane, određeno suma pare, pisini petu kesar svako dive, a goja suma su dinjane, računi petu kesar svakojeg dive te udeline, fi se bilila sadaka tede. Ava endea manuše šelevro, u džile, džiko aver masek, taro abdive, džiko dive džina irino insanjo, filanjo, borđa maro, računi pe amengesar te da svakojeg dive sadaka taro šelevro. I tamo je posebno nihameti. I tamo je posebno nihameti. Nisu manuš vajenti iskoristina kala nihametija, ne bili bare deređe sevapi ako Allah azza wa jelle teresel. Znajam ti prilika stalno šukara amelija delija tekera. Pa naprotiv barani te raduinamen kada neko avela en kudara marela ne bili amenijamo dolasu Allahi amen biringata rosao manuša ša olese ko susret olese te iklova. Normalno koja kategorija manuša kol posebno nagradini, a ujedno kurtanini spasimi ko sunjo dive. Kad kada pelafita ro manuša koladena u džile borđi na zajam pare, misinaja manuša kova dva kerena bizi kamata. Se nažalost ili amende da proširim japea kvata bijati, manuša dijeva kerena uslovi čivena. Kada tu čele vrođi ko prvi na ne problemi, ama kajeri nema angešel upinda i duša ne bitno ne bi. Normalno kja kategorija na kola, kja kategorija manuša, kola kad doresen bari nagrada ko Allah azza wa jelle, niti pa Allah kurtanime ko sunjo dive na kao ven. Pa Allah te misminen, iako možda i klona puti neka se ko susret, ali kamata i ta nije posebno tema, sa uređana je potreba više kao dva lafite kera,
svakoj buđaven insani, džanela kaj svakoj vid, bilo samo obliku, kama tako je tano harami, vajtano je posebno, inša Allah ta'ala, kad kola mem talo dva prilika, lafi, ko kratko dujka kera isključivo lafi, baš i terni generacija, koja pandana u pustinjape kod ova baro harami. Pišak ja purani generacija, Allah kruge kod lapanjajem, koji kudjaniše pareste taro dva tiklo, Allah ilinge tu prostini, tu putinem te zoravolen kod pravo dini. Ali kad pomina neko borbuća, inša Allah ta'ala, kad kola mem prilika, baš i terni generacija, te naperen ili on kod ja greška koja možda mare purane pere. Duj to puti, pa je tani taro baro hajirem, bari se vapija, bari deređa, latašajte do resa, a ujedno kurtani meko sudnjo dive kao vas, spasi me, te pomoži naje prale muslimane, je. Te durjara, manušestar koja je tano ko paripa, lesoro paripe kova sile, duj. Hem trito, te učara lesiri mahana, keda o mahana isilevi, keda kileste mahana dika ili araka, trin. Vrsa salam, kao aquele koji kad durjari, koji kad sidel, e gajla, e briga, sekiracija, taro e mu'mini, ki dunja, o Allahi azza wa jelle, kad durjari, kad sidel, lestar, lesiri, gajla, ko sudnju dive, ket kabel. Etan je posebno blagodat taro Allahi azza wa jelle. A ket kera lafi taro sudnju dive, amen jaro sudnju dive, itano paro dive, Embut puti pominao kao primjer ko Allah je pominao u Kur'ani ko bori paro. Taro paripa tikno maksimine sere balaka panjuren. Diveko akatraini pinda hilade beš. Ađi kireba te položinao račun angao ko Allah azza wa jalla. Pa i sili pobari gajla taro koja insani valente piravi nego li taro ahireti ko sudnjo divesar kanakelu. Dunja je taj nešto prolazno. Pa otaro kola gaciden ka durjaren e gajla u paripa e sikiracija taro e prav muslimani ki dunja, pa Allah i tutar te durjari kod ova parodive, kada je maksimesere bala par neka oven, dive kova katraini pinda hilade beš, trudin tutove taro dla manuša. A samo same gajni insani od ova dive kao veli. Samo same gajni. A jedino je najbitno gajna, najbari su kola mentani svako peste spasina. Tako no Allah azza wa jalla daj čave starka našel. Daj čave naka dikel. Odade čave naka penđarel. Prale starka našel. Svako piri gaj naka piravel. Vesak ja i tam je posebno blagodat Allah azza wa jalla. Ako mangama mare gajla, mare sekiracije, ko sunjo divete durjare Allah i te cidel, trudem tu ki dunja tara kep hadel, ka siri gajla sekiracija ka durjare. Duj to budi. Moro sa salam. Koji ka lokjari o paripa ka cidel ta romanuško aj tano ki nevola ki dunja, o Allah azza wa jalla, o lese ka lokjari, o lesoro paripa, lestar ka cidel, ki dunja im ko ahireti. Trito buti pa sa salam. Koji ka učari o mahane, taro prav muslimani ki dunja, pa Allahi ka učari lesere mahane, ko sudnjo diveke da Allahi azza wa jalla kabe. Trin loke amelija delija, kolem za insani šajte do resel, bari deređam se vapi ko Allahi auzvodova, peste spasini ko sudnjo diveke da Allahi kabe. Trimo ke buča kola možda puti amen džakana na nekva prvo puti tešu na amen džalajale neko žon bud poško na amen ali dam ke rajale učimaj ki čiptano bud pokovaj ama je praksa ke da vela o tena šal geova en bazan ke tkela pelafi taro kva trito puti koja nažalost amen upravo nešto su najhari panji obratina čak naprotiv ke raja odova pučari bo mahane. A meno učara dije manušengere mahane. A meno učara nego a meno nem pučara. A pazine, ko bori opasno insani ki dunja te bavini pa kalja. A i si je sam ke kozo mangja. Te pučare tuđo mahana. Džan, kao Allah azza wa jalla. Naka le utiri duša ki dunja. Naka mere.
Pa Allah i ni iskušil to dole mahanenca kola tu tarotirao kalku čabjanu. Omeri banaka resoto. Dejame. Kogod balini to dole. Kogod pučari averesere kola. Già na camere ginove iscușimo Cristo doa. Resero cum am iat noi curtanimo spasimo tu spine trudem trud. Dikani insane gara sebe po Allah azza wa jalla. Učalo doa. A deta male šta dikerea dikan od maiklo. Naso širim ko Facebook live. Oh no, o filana ja, me ole diklume ke dokazija screenshot po ekrani, saznači dokaz crno na belo, sovaram ja tu kad ovaj nisam. Pa su mi sina, kolađi kad ja noliku uspine nešto, postignjani su dole. Allah i kapučari ti rema, ha, neko sudnjo dive, a šta je se tu pogledata, nego je ovcu skidunji sin. Ne se nađala tu keki koris ništa do. Ne se penak lajtane bučakula i penđardeamu, ava nažalost, pažnja gajla, upravo do ona pirala. Ne se pravo musliman komandant u spine, trudim tu barem kakala tikne sitna amelija delja teore. Te kere, mema ker jam hudbam glede koja na kra, najman glodelo ameli tamo ko Allahi, okoano kova o insani uvela ustrajno, uporno, pa makar od ova tikne o toga. Ajke prilika tova ustrajna koja kala amelija, koja je tani ko amareja kam tikne, ava inda Allahi na ovim ko Allahi tane bare. Allah je to prosindim to, kare ti putin. Taro amelija, Kolențor insani vazdimo ki bari deređa kao vel bare se vapja kad oresel auzo dova kurtalimo ko sudnjo dive tanojemo dova to vel insani pravedno to vel neki pesto dia pravda sar ki familija sar ki funkcija sar ki pozicija sar ki buti bilo kaj god ta rakjol to vel pravedno to vel iskreno osa salam pa kerio pravedna o iskrena ko sudnjo dive, kao en ko mimberija ta runuri ta osvetlo. On šakola si nepravedna, ko svakojeg fragmenti, ko svakojeg segmenti, ko piro hajati. Ba ti nažalost je pravda nide na ne. Najbari nepravda, najbar u zulunju stvari kerela pe kaj. Amen de kere i familije. Najbar u zulunji tano premalo hanume, premalo evladija, premalo roditelja, premalo pašutni familija. U te najbaro zulumi vrtinela pe. A valore se mašala kada je jama vijal, kada ti džamija ava, najbare muslimanja sija. A u zulumi čačutnoj tamo upravo kerega ravdoneli. Ne se manuša komangelate do resel bari deređa ko Allah. Hem to vel spasimo kurtalimo ko sudnjo diveke da ko Allah azza wa jalla mileste kavel. Hem to vel kom imberija tarunuri, neki keri pe ki dunja ki pravda. Neko pravedno, ko prvo tanki piri familija. Duj to buti, manušto kurtani majte doresel bari deređa ko Allah azza wa jalla, te trudine pe, te ovelle kontrola uprav piri holi. Kava biša men džana beršenca napala, pa pale penaki čiptano bud kolajama ki praksa keda vela nigde nas jam. Moro sa salam. Koji kovele kontrola, koji ka salladini piriholi, ako mogućnost kao velo, olate, ispolinite, sikavite, mothovi, u Allah azza wa jalla, one, ko sudnjo dive, ka vikini lan glal sao manušasu kao ven, hem kanu dinle, te birini peske, dženetesere lepotice, koja god kamangela. To jest hurija telo. Mašallah, šuži buti. Ama, koja ambedi tami bud pari. Ker Allah fi kad god janki mogućnost neko alo pajal džaku neverijatu. Janko mogućnost od ova ti kale, ali jer mi provocirija, neverija, Holandija, i svi tu prilika tiri hodite iz Poline, de vas, jako dva zabranimo po islam. Ava, cidea je bila rea, či ker Allah fi talo dea vrsta kontrola, kada si šansa ti kalela, te si kalela. Da, ki ulica je neto nešto problemi, manuš nam angela te keo te kante na kel, i kilota i dramos kad ke 2 metru manuš mišići, ja tu demek me cidama ki strana demek, me savladio mi sržba. No, savladijan ti sržba, pina hola ja mu stvari. Si tu da, od ja,
Jer Allah ti dijanki mogućnosti i kalenti dovolite si kavela, a tu pale so kontrolirine. Onda nagrada i ta niko Allah za uđel budbari. Bizo sabr, na ne uspeh niti dunja niko ahireti. A u sabrđe sa Muhammed sallam kod dženneti kad čun bizo, je položineno račun. A naravno redko koja me da sabrđija, redko koja me da piri holi i kerlak i kontrola, na i kalva ne spoljenla. Ja vrbu ti, kada insani dobini, bari nagrada im deređa, već kozom putja pominjamla, pogotovo masek Ramazan, tamo uku iba o ezani halalja. Ono sad sam ramo klasu koliko jedno ezani, ko sudnjo dive, kao ven bare menjake, ko sudnjo dive, u manuška istaklinelpe kod ja lepota, ko učepa, hem ko bare menjake. Hem sao polako, a god čuje o ezani nekasta, polako ove lese svedokija. Jer su uvijek postaki najmanušen, a gdje nekad zorjači, hajde tu. Naša adjamiš od ja, o kompasi taro hasanatija, na džana ko ameli kobor ko Allah im redinela. Hem sa je kamike. Da je zanilina, sa je kamike. Kako dinako prvo sa filina. Главна dio manuša guri nema peko palune safia sa su angune generacije guri je peko angune safia. Naša ja miš od ja o kompasi tamo hasanatija nažalost ne. Ja lebu ti koja je tani posebno pari sila piri vrednost hem i gari pea te kurtaninetu ko sudnjo dive tamo ternipa pokorno Allahe sa zavođene te ove. Rasul salam koji ka parnjol ko islam, koji ka purilo do reslane u puripa ko islami, a on parmilo kod ovo. Ko pokornost Allahesu, ko namazi, ko posti, zekati, hađi. Od ovako vele se nuri ko sudnjo diveke da kao anglal ko Allahi azza wa jal. Pa u nebu teo dole za ušinan čalu ta'ala, ko banga ko sudnjo dive, te istakni namen, sar posebna te ova, trudim tutki dunja, so pogutera abdesti te odto. Ti god abdesti naša, ali ja ne u abdesti. Mena abdi abdesti landi džuma džiki džuma, bajram džiko bajram, eventualno Ramazani, pan džakti mašala. Kada pa mo puti jedan te sove abdeste, su i tamo je ujedno je taro amelija, taro suneti, jer so sam praksa sinovo. I onda žali namen, ko su nudi razna sume, razna nesame kola. I onda gdje pogut bavi namen, te tumačina o sune kola di kadence, pobari gajla pirava, da ušti ja mu sabare ko sabah ilina. Znači, pobit namen ga u sunosu dikšam, nego li u sabah, nažalost. Prese ako mangiat istakninetu ko sudnjo diveso pogute abdestu, sad sam puna, a kala umeti, ka penđaripe, palotragija, kao da parmi pa nuri sokovele ta volej ba abdesti ki dunja. Znači, Allah derija so to gepe ke da abdestile date. Allah kao ven svetlost, nuri ko sudnjo dive. Hem kod ovom metje pegambere soro alaihi salam kao penđara upe. Allah je moli na to prostinja, mengem tu mengem.